Anya laki din! Oh, daytoy ti shampoo. Ingkag di gusan. Daytoy laeng ti ginatang mo? May sa asasye a shampoo? Na, di ka pa'y madgimatang ti sabon anabanglo. Uray di kabasitan la kuma. Saanen ama sapul ti sabon anabanglo? Jay bulanan to day ta shampoo. Ison ti isabon mo di tabagame. Anya? Kawang. Nala, ingkag di gusan. Inutom day ta Iyanay mo iti makadomingo. Unay kamatin bakit? Sobramat day tan apanagtipid mo? Anya lakit din. Saan kan nga agreklamo tanangin na amin ang agagatangan? Iso ama sapul nga agtipid ta. Uray siyak jay may sa asasye asyampo. Makadomingo nga usaraw. Nya laki din. Agtugaw katamangan tapno saan ka amala daw ijay trabaho. Anya nga iti sidaan ta. Daytoy, ugot ti kamute, kan saggay sa tatoyo. Anya? Ay unay kamatin bakit? Adamat tinted ko apakitsindam. Saan kan nga agreklamo? No anya ti adda isaw. Nya mo ti kastuyan. Mapanagtrabaho ti tao. Awan pa'y naima sa sidaan mo. Di ka dumayamudom dita. Mangan kakit din, tapno saan ka amala daw iti trabaho. Anya nga nga ti baluna. Kasta mo lang Ugot ti kamute, kan may sa piraso at tuyo. Anya? Duarupit apit chay. Gusto da ito yan asidaan mikin ni Merto inton rabi. Jay mabate, iso ti balunin na inton biga. Nakipalingki ka matgayan. Maray. Nagadumo day ta pinalingki mo? Dandani di mon mabagkat day ta basket mo. Mare, tapno adda balunan dagiti anak ko ama panag-eskwela. Kan balunan matanan nila kay ko ama panagtrabaho. Aya. Anya ngay dagita ginatgatang mo, Mara. Nateng, ikan, karne, kan itlog. Ay sus, nagadumo dagitan. Amare, masapul ang nasustansya ti ipakan ko kadagiti anak ko. Tapno nasaririt dalata. Kastamatan kanila kay ko. Tapno adda pamigsa nang agtrabaho. Didakkel tinagastos mo, Mare. Ay, talaga akasta, Amare. Iso nga rod nga agtrabaho nila kay ko. Tapno adda igatang itimakan. Ganda daw mapaya kasapulan. Kat, sika nga anya kay dita pinalingkim. Duarupet apet chay. Si daan mikin nila kay ko intun rabi. Di mabati, balunan nanto intun bigat. Anya? Day talang di pinalingkim? Mare, kasapulan tagtipid. Apay masapul nga agtipid ka, Mare. Kat dudwa kayo mat ka ni Pare Merto. Awan mat anak yo. Ay na, Mare, no itaapanawan, kasapulan ti agtipid, tanarigat ti biyag. Anya? Sige, Mare, umuna akong tagdardarasa. Sige, Mare. Ay, apay matakas jay ti angot ni Mare Nora. Naangdod. Kasla saan na nagdigos? Abong bakay, masyala ka ni Pare Merto. Ngamay, may isa piraso o tuyaw kang nagbasay nga ugot ti kamuti ti balo na idelta. Anya? Uy, masyala nga raw. Iso nga, impingaya ki ti balong ko. Kanya lang kumakayat nga sigan. Nga mamangan nung ibaga na aliklikligak. Apay aya? Ay na, nagangdod siya. Kasla day tayo ulos anadulpoy. Hay nako, anya laki di mo to. Anya? Unay kataulis sa nadulputan. Uy, kas dyan ti angot ni Pare Merto. Kasla day tayo ulos asan analablabaan iti mano abulan. Ay kat ibagam alakay. Ang tay na alumamaya pa nakisarita tapno saan ang mabainan. Mabalim magiday, bakit? Uray siyak, nadlaw kumatday ta ka ni Mari Nora, tanagra na kami ija palingki di agsapa. Sa bali ti angot na sika, naangdod. Ne. Apa ya? Kanya ti mapaspasama kalagi dyan nga kasawa.
Amangan matdo tipidan amin ni Marinora, ultimo sabon na pagdigos. Tapati si daan da kat tipidan na pay. Nya. Ay, anya laki di mo tan. Mangantan, nakaidasara ko. Anya nga iti sidaan ka bakit? Pichay. To'y talaan? Uwan. Unay kamutan. Pichay asin bumulagat. Huh. Kaya't mo samot amataya kong. Na, sasawam mo. Apay kumaamatay ka. Kasano? No saan asin mumulagat a pichay ti pasidam? Nagpasit nga ugot ti kamuti kan may sa piraso atoyo. Idin to ta mabambanugak nga agtrab-trabaho. Papanan na nga inujak matay. Ay na nagadulaki din ay nga ibagbagam. Katagbay sumat. Abay, pangip-ipanamayatit itad ko asweldok. Tadi ka man lang makagatang itinaimas sa sidaan. Agur-urno nga. Anya? Uwan. Iso adikan sumanao. Mangan kakit din. Mangan ka, siksika. Na. Di ta ka man lang surun kon. Na. Papanam ka rabain. Hoy, Mertaw! Mertaw! Na. Di nakinkaskason ti salbag alalaki. Day, si kamot gayam anak ko. Apay akas na ti itsuram, kasla ada kaguram. Ay, maruruda kaya asawak nanang. Ngala, umunag ka. Nagyamanak nanang. Apay akaguram ti asawam. Kasano? Di man lang makagatang mat itinaimas asidaan. Tipidin na matla aminan. Na, apay mat akas di ti asawam. Apay, saan mo ay nga itad ti sweldaw? Apay akas na ti angot mo. Ay, di kan sa magdigdigusan. Nagangdod ka anak ko. Ay, dahi tapay ti may sa apakasarunak nanang. Tipidin na amin. Ultimo sabon na pagdigos. Pati shampoo. Agasam, may salang asasya ti gatangan na. Ay, iyanay ko kano iti makadomingo. Kasano asaan nga umangdod ti tao. It-itid kumat amin asweldok. Diyay la pagpletek amapan ka nagawid ti itid na. Ay, saan ada saya at ti kasta. Makan, kaskada sabon na pagdigos, tipidan na. Ay, jakam mo nanang. Kuna namat nga agur-urnong ka no. Iso akasarita yung man? Mala, bayam tamapanak to yung balayo inton bigat ta kasaritak. Akat, saan ka pa'y ngarod anangan? Saan pa'y ananang? Kasano ang makapangan ka? Kat simumulagat apetchay ti pasango na. Mala, mangan ka dito yan. Dandani makaluto ni tatang mo. Ay, nyalakit din aya, ti asawam. Yala ama, iti sida enjay asawa. Ay, saan tatang? Bayam nga agsida iti simumulagat apetchay. Adamot igatang na itinaima sa sidaan. Ngamdimat gumatang. Yala, kitadaking ka, anak ka. Maumaak nga rod. Makasipsipatak jam. Saan? Di mo kabkabilan di asawa. Siya, pulo sa jak kinabkabil ni nanang mo. Uwan tawan mo ti madingar aramidan ni nanang. Hustaw, ni tatang mo, anak ko. Saan mo kabkabilan di asawam? Saan nabaling ta umayak to di balayo inton bigat ta kasaritak? Mala, agawid ka kitin tarabiin. Alang arod, nanang. Katagyaman na kiti impasidayo Itala ang makaramanak manan iti adobo a karnit baboy. Makatawan sa na puro bulbulong ti ipaspasida di asawak. Ay una yan di asawa. Ay yan laki dahi. Ala, inak nga rodan, tatang. Nanang, katnay, agyamanak manan. Binigat lakit din nga agregreg tinagango a bulong.
makapasulit ti kanayon nagwalis. Mare, imbag ta nakita ka dito'y paraangan niyo. Apay, Mare? Umay kalakwan iti bangbanglo, lotion, sabon, ken shampoo. Ay na, Mare, awan ti igatang ko kadagita. Ngamin, agtip-tipid kami, tagur-urno nga. Ay, saan adakas ti agurnong mare? Ngamsan mat anasayaat no sobra ti panagtipid mo. Nang runa iti makan, kan iti personal agamit yo. Kas kuma iti sabon na pagdigos, shampoo, lotion, ken bangbanglo. Kasapulam dagito, itapno na banglo ka, mare. Anya? Nay, apay, nabangsitak, Mare? Ay, kwa mare, saan ka gumurugura wan, madipay ti payud mo. Nagangdud ka, mare. Anya? Ay, grabe kamit nga agsa umare. Anya, laki din. Ay, pudno ti ibagbagak, mare. Apay, di mo madlaw alikliklikan da kadagiti gagayem ta. Ngamin, di da ka numaanusan ti angot mo. Siyak lang ti makaanos ken ka. Anya? Wan, mare. Agdigos ka. Agsabon ka iti nabanglo. Agshampoo ka. Proper hygiene, tapno nabanglo ka. Anya? Sige, mare. Panawan kan. Panunutam dyan bagak, Napanan tidang nga. Kuna maala no nabanglo. Anya laki din. Ne, da kayo matgayam nanang. Sumra kayo Ay, na yan. Anya ti angot na ti balayaw, nagangdod. Kun uray si ka. Nagangdod ka. Nagpadaan yun nga agasawa. Grabe kayo mo, nanang. Katwan mo. Apay, di yu maangot ti bagyaw. Kandi kay mabain akasta ti angot yaw. Nangro na ti asawam. Mapanag trabaho an agangdod. Di ka mabain alikliklikan na kayo dagiti tattao. No kasta, talagaan na ang dodak, nanang. Katwan, nya laki din. Apay, pangip-ipan am ti kwartayaw, takas taunay ti panagtipid mo. Kuha nanang, agur-urno nga, ibang bangko. Ay, no kasta, puno di ko na ni Mari Meli, na ang dudak. Mayat ti agurnong. Nga mangibati ka mat iti igatang yu iti kanan niyo. Kanda duma ka sa pulan yu diti balayaw. Anya ti sirbina nga agur-urnong ka. No agsakit kayo mat, tawan sustansya ti kanan niyo. Kan masapul dalos kayo iti bagiyaw. Maawatam, niya lakit din. Ay, uwan nanang, mabiit lang ang tamang timplaak iti kapiyo. Agkape kayo pa'y sakbay nga agawid kayo. Nay, adakan bagat. Nagbiit ka man. Wow, padyak maanusan ti angot ti balay anak mo. Anya ti angot na. Ay, jak ma-explain. Nagangdawd. Among di ulas amano abulan asaan analablabaan. Kas jay ti angot na. Naduldulpot nga ulas. Anya laki day. Epay, saan ngagdaldalos ni Nura? Uray agdalos no nagangdod damot nga agasawa. Di maalyan di balay da. Tauray agdigos ako nada. No di damot agsabsabon. Di nagangdod dalata. Ayan niya laki din. Ultimo baso da. Nakalanlanit. Takasanaw. Awan sapay di paginaw da sabon. Anya ka ti serbi na agtrab-trabaho di anak mo. Di na pa'y makagatang ka nagiti kasapulan da. Nagbali na nakakaasay di anak tayo di ng asawa. Nagbalin pa yung ingangdown. Yan yung laki dahil. Number lang matday ti umawawan. Sino nga tada ito? Ay, sung batak man lang. Hello? Hello, Maray.
Intaray mi dito ospital ni Pare Merto. Kalahatan na talimuda, umaray. Anya, ay, sige pare, taumayak. Sa dinong ospital. Apay, anyat na pasamak lakay. Mabisinak ngamin bakit? Idi kwan, nagsipngat-matan ti panagkitak. Idi makapuutak. Adakmatan dito ospital. Agkapsutak nga agtrab-trabaho. Anya, kahit anya nga iti ko na di doktor. Mabalin ka nun arumwarak. Inresitaan dak lang iti vitamins. Tapno pumigsa ka no ti bagik. Kan masapol ka no ang mga anak iti nasustansya. Kaadwag ti mga niti prutas. Sorry alakay. Sorry at alaga. Umay kan lakay tamangantan. Ha? Adobo a karnit baboy. Kan... chapsoy ti sidaan tabakat. Wen lakay. Manipod ita. Kanayonan anaimas ti sidaan ta. Saan akon nga agtipid. Tapno adda pamiksam nga agtrabaho. Kastamatan agumatangak iti sabon na pagdigos. Shampoo. Saan tan atipidin tapno na bangluta. Husto di ko na ni nanang. Nasaya ati agurnong. Ang masapul amang ibati ak iti gatang ko kadagiti masapsapul ta. Agyaman akta nakaamiris kan bakit? Umay ka man, taara kupon katakadigdigos mo. Ay. Makapasalibukag. Kanayon ka nga arakupon itan, bakit na nagbanglukan? Sana kas idi, akas taunay ti ang dud mo. Kas kalaulis anadulpet. Agpada ta, uray matsika. Nagangdud ka idi. Ngam ita saanen. No idi ket kasla ules anadulpet ti angot ta. Ita kasla ules akalaba with fabric conditioner. Sana da ka istagurnong. Ngam sanmit anasayaat ti sobra apa nagtipay. Nangruna iti makan. Ken pang personal agamay. Ay anya laki dain. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag. Dito'y drama tayo. Anya laki dain. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay itingkay panang tarabay.